Быйыл Саха Республикатын национальный библиотеката териллибите 95 сыла. Ол онтон кенники отуттан тақса сылыгар мен быхатчы сыгыннақ эбиппин. Ол курдук амбастан национальная библиотека анын устужуан быхытынан ариян турабын. Оттон билеген сурыячы, суруналыс, редактор быхытынан национальная библиотеканы кытта ыкса сетимнәқтік үлелейбін. Биһиги орду кәлбәқті кырайы үеретер саланы кытта алтыхабыт. Биһиги сетим медиа бөлөк, кыым қағыт, Курулгэн сурунал, байдам сурунал, қатан сурунал, онтан датын тахарылар быт терәхиннәре бу национальный библиотекаға олыс көктөктүк барачылар. Ол ихин биһиги улаханнык мактанабыт. Оны тахынан кенники кемге олус сеңәр битим ден электронный библиотека бар болла. Бу электронный библиотеканы биһиги үлебитигер олус күйске туганабыт. Онон национальный библиотека бары үлехеттерин ититик, истиңник эгардалибин макталы кытта Афанасий Гуринов